Ngibingelele ngiphinde nginamukela nonke abathandi bomculo maskandi kule channel ke ndethela indaba zika maskandi ezifike ngesikhathi ke abalandeli ke bayaxabana ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke ngenxa ke yamaqhawe ke abo ke okukhuzani kanye naye ke Mthandeni awubheke ke letsizwa ke iphendula kanjani ke obekhuluma kabi ke ngaye ke ukhuzani ke bezingabukele besikulethela sona ke nansi ke ivideo siyabonga. Bafowethu sesikhathele indaba kakhuzani bafowethu ngizokhulumela bonke abalandeli bamaskandi lento nje bafowethu wena msumi kanyoko wena uthi ungakwasifiso ngcwango nafana fusek man fusek awuphume ekukhuzani wena nje wena sikhathele uwe msumi kanyoko fusek ja ngazi ngakubona phi lento ngusakaza nempama lesitabane lesi awuphume ekukhuzani wena uhlushwe yini wena umculo wena noma uyini fanele makhethwa lapha ama album ahamba phambili tshenwe wena msunwe nje tshenwe wena nja wena msunu kanyoko wena uthi ungasifiso ncwane la ngiyobona khona mfana yokusaza ngempama akazi ukuthi umfuna nokhuzani wena ho nansi nje sikhathele wena nje wena khathele uwe manje ho angwazi ngoba phela ngithi le phansi awufiki nafika nje zingeni kakhuzani ukuthi yini ohlezi umlandelela yona wena mfana wena fusek manje oh inkomo album entsha sha lokho bisini track la emaphozeni seqathile yeah isithini ihloko sakho sithi inkomo angiyena umuntu mina igama la lokuza umuntu ebhosha amabhoshana shwele angiyena umuntu mina nginkomo mina ngincaha yeblaman 15 kuphela 15 into yavalo lokuzaneni endukwini yavala emkhangeleni phela umthakathi uzobhitshisa thekana amathikithi nge-17 December sobethana hawu